Mu by'ukuri iki gitekerezo cyo gukura ingabo za Ukraine mu bice bimwe byo mu burasirazuba hagashyirwaho agace kadakorerwamo ibikorwa bya gisirikare kakagenzurwa n'Uburusiya. Tugiye kureba nimba bishoboka kugeza Ukraine ku mahoro arambye cyangwa nimba byayisiga kaga k'umutekano muke. Muraho neza, ikaze kuri Urban Point. Kora subscribe nonaha mbere yo gukomeza video. Mu gihe isi ikomeje gukurikirana hafi intambara yo muri Ukraine, haravugwa amakuru mashya ashobora guhindura icyemezo cy'iyi ntambara imaze imyaka 3. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aratangaza ko ibiganiro yagiranye n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamuhaye icyizere gishya cy'amahoro. Справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили, є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей. Ejo kuwa kane, Zelensky yagiranye ikiganiro cyamaze hafi isaha imwe na Steve Witkoff na Jared Kushner, intumwa zidasanzwe za Perezida wa Amerika Donald Trump. Ibi biganiro bije bikurikira itangazo rya gahunda nshya y'amahoro igizwe n'ingingo 20 yemejwe i Florida hagati ya Amerika na Ukraine. Winding down its military machine but ramping it up. We still need to get from a situation where Russia pretends to negotiate to a situation where they need to negotiate. Zelensky yavuze ko iyi gahunda nshya itandukanye cyane n'iya mbere. Ikindi gikomeye ni uko iyi gahunda ikubiyemo ingwate z'umutekano zitangwa na Amerika, NATO n'ibihugu by'Uburayi, ku buryo Uburusiya niburamuka bwongeye gutera Ukraine hagahita habaho igisubizo cya gisirikare gihuriweho. Звісно, щодо сенситивних питань ще треба попрацювати, але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Ku kibazo gikomeye cya Donbass, Zelensky yavuze ko hashobora gushyirwaho zone y'ubukungu bwihariye, ariko ntiyemera gutanga ubutaka ku mugaragaro. Kugeza ubu Uburusiya bugenzura hafi 75 bya Donetsk na hafi 99 bya Luhansk. Donald Trump amaze iminsi ashyira igitutu kuri Zelensky amusaba kwemera gutanga Donbass yose, ariko perezida wa Ukraine aracyahagaze ku cyemezo cye. Nta butaka butangwa hatabayeho ingwate zikomeye z'umutekano. Should have never happened, should have never started. That war should have never ever started. But it did, and we're trying to get it solved. That was Biden's situation. Putin we yakomeje gushimangira ko ingabo za Ukraine zigomba kuva muri Donbass, bitari ibyo Uburusiya buzayifata ku ngufu. Перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о... Nubwo ibiganiro bikomeje, intambara irahagarara. Ingabo za Ukraine zatangaje ko zakabye igitero cya misile ku ruganda rukomeye rwa peteroli rwa Novocherkassk mu majyepfo y'Uburusiya, rufite uruhare runini mu guha lisansi ingabo z'Uburusiya. Ibi biganiro bishya byerekana ko diplomasi yongeye gufata umwanya, ariko inzira y'amahoro iracyari ndende kandi yuzuyemo ibibazo bikomeye bya politike
umutekano n'ubusugire bw'ibihugu. Ikizamenyekana mu minsi iri imbere nicyo kizagena niba ari intambwe nyayo iganisha ku mahoro cyangwa ari undi mukino wa politike mpuzamahanga. Niba ukunze ino video, kanda subscribe, like kandi unatubwire igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze cyane. Turongera tubonane mu yindi video nziza cyane.